Alguno nakana wasitatu yaqipa manqaña nakana chani nakapajil hattawara ki yaqipa ch'uqña chunakaja wali hilaru walhasi uma wayantawu naka utjata pato como nakanaski wakichawu naka sare asitapata. Fiscalía Oxanquina Cajani Araquiwa Josué Caricari Marcachiro Catunta Uyapri Upaya ex viceministro Iliane Supari Huaychispana Ayukamatcamo Catana de Cataru Camachin de Caricamo Pocauna Campichi Canchaseña Amta Paraki. Ex viceministro Iliane Huaypatja parlamentarios Marquirpin en Caja Maí Parequiwa Fiscal General Pequinchero Jamapita informe oral Uñencheñapa kun jamás sacar volta una Pocanchasua Yukamaracuna Tahan en Apaleca Uñenchasua y Tapachu Canaca Cananchaseña Pataki. Yaqipa unidades educativas de Tacaño de Naganja Janiwa y Taquiri Nagaja canchas de césped sintético toquenja anatauna cachicanchiapkiti. Ukamagipan jamar kilpi Nagajam tapjo machaka machinaka ut eña ukamatas kirijama takpacha wakichaw nakampi chicancheña taki. Carnaval Urunaka Puringi Panja Ministerio de Medio Ambiente y Agua Oxanquina Nagajani Araquiu machaka machinaka ut yaweapre. Hayukamata marcachir gaja aski akauna kampi umapnakawi toquena chicancha sipjanaka pataki. Altupata margana hukamarki pekinchi nakatakpacha kapokauna karkama ir nakauna kasare apkaraki. Presidente Morales Pekinjereja Kanancheraki Wakoyasuyu Marcasa y Anairi Janualtau Nakampi Chicancha Sipa Calentamiento Global Hayuka Janualtau Nakampi. Hayuka Makipanja Mairaki Wakaisa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Oxanquina Nakaru Askinijama y Nakauna Kapokancha Pja Patakpacha Marca Nakaru Yanaptapja Nakapataki. Estados Unidos Ancaja Marcanja Kunhamti Presidente Trump Pekinjereja Uñenchera Kina Machaca Pocauna Cabeto Migratorio Pnakawi Toquena Ayuka Magipanja Justicia Kamachap Nakena Kajaniusa Wayaputakpacha Kamta Unagaru Kamaraki Aka Uñencha Unagaru Ukamata Katana y la Kataru Machaca Calcaune Kajan Pocauna Campi Chicancha Señataki.